Ma jes. Wow! Previše spida. Imaš to. Stvarno je grančuga. Yeah, boy! Moraš prvat pas, zanimljivo. Pauci neki hodaju. Evo zapravo smo mi došli tu raditi. Nemoj toliko pedlat! Po kakvim tu rubovima idem. Metar, dva trave. Opa! I vidim, nema prsta, ne? Palac mi je, vrh mi je ostalo u rukavici. I pes je doletel, čopili i odnesel. Jesam rekao? Uj jeben. Da, ovo je čak s nabama napravljeno, gle ovo. Evo neka Hope naba je. Tu su neke rame. Da, evo sad si Hrano može istražiti zašto njegova puca. Ma jes. Baš sam dobro uhvatio, ne? Da, ovaj ti je Franin čaj. Si vidio? Gledam kako je. Ma da. A nije, a? I on bi isto jeo malo doručka. Ne boš pošlo, gledam, skori tako se na redu, ali? Skori. Jo! Kakvi spektakli čoveče, a? Top, Pa! O, sam ludo! Wow! Jesi dobro? Imam ovo snimljeno. Da. Si stvarno dobro? Ja. Previše spida. Imaš to. Wow! Dude! Hopa! A ovo je toliko strmo da je to nevjerojatno. Jebate led! Ovo je show! Wow! 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 Jesus Christ! Ide, a? Ide, ajde. Wow. Joj. A tu je neke opet fukano. A nemojte mi stati tu. Sad sam gotov, jebi ga. Maš to? Svaka čast,
O, pa. Wow. Aha. Hej, evi. Wow. Gap. Wow. O, ja ne bi ovo vozio. Dobro, nije tako. Nije, a? Ha, kao okej, da. A, dobro je. Dobro je. Hop. Da. Stvarno je grančuga. Pitchback, dosta je širok, ali je strmo je. A poslije toga imaš off camber. Ako hoćeš da padeš, padni lijevo, nemoj desno. Ok. Uo, jebate. Ovo je grdo bilo. Čovječe, sic mi je došao do sise. Uo. Samo nogica vani i to je to. Wow. Wow. Yeah. Wow. Ovo je duboko. Sad ima 600 metara. Dužinski. Da. Ali je zajeban, vidi kak je ima rupe. Ne smiješ da ideš u kurac. Tako da treba da... Ajde, pa odi naprijed. Ajde. Ovaj dio je dobar, ovo nema šta. Wow! Znaš što, Jure? Ne, ovo je lagan dio. I ovo se stvarno ne šalim. Prije, šta idemo, a? Piku marinu, o jebote. Znaš šta? Ovo je ekstra grdo. Opa! Jel ideš? Idem, evo na Ajde, ne, vi takav. 4 noći. Ajde, Frano. Nemoj padat. Jeboj!
Bravo! A bit more difficult and tiny line in a steep section, but I think it's everything has enough grip and space enough to easy ride over. Tu pripazi. A? Malo me ovo strzalo. Moram se vratiti da dobijem brzinu. To. Gariona. Odi lijevo, nemoj za njom. Rekao nam je, vidiš. Oho. 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 Nevjerojatno kako se na videu inače uopće ne vidi koliko je nešto strmo, ali ovo je stvarno strmo. Opa, jebote. Volim te steep entry. Evo nas na EVS trailu. Lost Goat. Kaj je bilo? Ima ovo, stane se malo bude zajedno. Jebate. Kaj da to odvozim, a? O, pa jesam. Haha. Malo sam gulala stazu. Pazi pogled ona. Mi lijepo kajakarimo, ekipa se malo brčka, onda se malo mi kupamo. Sutra lagano maraton. Život je lijepe. Moraš probat pas, zanimljivo.
Op, 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 op. A bome sam bio i stao i okupo se jer ono, da ne zgorim baš. Ma odmah. Nema okljevanja. This is the start of MTV Marathon Soča Outdoor Festival. Začetek torej gorsko-kolesarskega maratona na letošnjem Soča Outdoor Festivalu. Srečno pot vsem! Pazi kolona kolika je naprijed. Ovo ćemo sve isfiltrirat i sve ih pobijedit na ovom maratonu. Navijači, ajmo, ajmo! Ajmo, grande finish! Nešto, izotonik. Opa. Hvala na zavjetrini, tako da prepuštam ti finiš. Krvom zaslužio. Apsolutno. Ploskamo še dvema, ki sta zdaj začeli, to sta Davor Remec in Filip Predulović. Hvala. Zrče. Mate Kozarc. Kozarče. Aha. Hvala. Bravo, bravo. Jesi dobro onda odvozio. Odlična vožnja, super čas. Su te poklali oni usponi. Jebao sam je. Kako dobro. Baš je specifično, full. Ja mi te drifte bacat, odmah se scimam. Kaj si ti sad napravio? Op, op, op! Pune jebe, ti da pazi. Da. Reći stupid ovo. You okay? Yeah. It's small. Did you find any blueberries? Not at that moment, no. Di si u Borovničkama? Kaj radiš gore? Tražiš malo, a? Blueberry corner. 7,5 km. Ja, pa tu 500. Aj, dobro. Ima kamenčuga velikih. Bolj počasi, bolj tu. A, dobro. Ua, ua. Malo je reći da je zaraslo. Pa kud se tu ide? Ua.
Di je trail, di je trail? Frano, di su borovnice? Ovo bi dao grada, pa bilo mer. Pa bilo rečeno. Ali za drvo samo. I sam toliko mu je smetalo. Tu i tam, dvije bandi. Okay. Pa i ovo mi je zakon trail. Jel da? Opa, kako sam ga tu sasjekao fino. Ma nije duboka trava. Isuse Bože, koliko je ovo rupa bila. Rupa? Da. A dobro, kaj. 1, 2 metra trave. To dobar trail, evo. Tu bi mi se tak, to da mi se dogodi u Baniju, smrtni slučaj. O, ma ne, ma ništa. Gle ovo, ma ništa. Znači najmanji skok ikad, ali ništa. A gle sad ovo dalje. Uo. Jebem ti. Dobro je. A ide ovo bez peda, jeba. To, maco. Ponovno smo onak jedan mega dobar smještaj rezervirali. Kuhinju, imamo veliki dnevni boravak, tu je čuda od elektronike. Zapunit GoProe, Garmine, baterije. Jedna kupaonica, poslije ima još jedna kupaonica. Marko je spreman u svojem kondomček odjelu. Idemo ga gariti po nekim ukradenim stazama od Tanje Žakelj i Mateja Posavca. Kako smo za prvi uspon odmah odabrali kamenjak gdje je baš strmo. Bar nas je vrijeme pogodilo da nije sunce. S ovog vrha kamenjak se jako lijepo vidi Velebit tamo. Iako vrh uopće nije toliko visok, nekih 400 i nešto nadmorske, ali svejedno je pogled stvarno dobar. Možda sad nije baš najljepše vrijeme, ali nama je super za pedalu. Ovo netko ko radi ove male piramidice. Da, ali kuš jako, skoro sve su ti porušene sad. Znači to ti sve bilo prije onako full visoko napravljeno. Ma da. Znači ko, ovo tu su ti bilo neko gleda, sve je porušio, samo ono... Pa dobro, vjerojatno neki jači vjetar ili bura. Mislim, ovak sve je bilo stvarno brutala da je uspjelo se održati. To moramo na GPS-u točno pogledati, to ide odavdje ili neko tamo. Ne, ovaj dio mi se čini sigurno nošenje, ali možda tamo nakon onih ljudi počinje biti okej. I Zavižan ti je točno ovo tamo ravno, gle. U biti najveći vrh. Najviše, to je veliki Zavižan. Evo Gromovača, Lisac, Rožanski vrh. I čuda tam, EA. Evo da pokažemo na kameri kako se to vidi. Peak Finder aplikacija, top. Ima neki vrh koji se zove Kita, 656. Bome, ne znam kako ćeš ti s tim cipelicama to sve prehodat, tako ćemo tu trebati hodat. To su cipelice za bike and hike. Aha, bike and hike cipelice. 2010. A unutra je vjerojatno pečat. Knjiga i pečat.
Da vidimo. A, pa naravno je. Evo. Da. Moramo točno vidjeti ili se to isplati bolje ići gore ili dole. Nalazimo na prvu prepreku. Otvorili smo sva vrata, sad nadam se da ćemo... A, to je pitanje. Toliko vratimo. Toliko vratimo. Jače konče. Te gari ga, gari ga! To je ovo što Filip ne voli, rafalo. A, trnje! I čuj vidio. Od sutra se vozim s dugim rukavima. Sad kad smo povalili svo trnje iz sebe. Dobro je. Bam. Ne, lesa u pičku opet. E, tu sam zadnji put bio zapeo i komad gripa odlomio. Opala. Ovo je lijepo. Na glavi, na glavi. Pa gledam kaj mi to jebote. Kaj ti je to? Pa opalo mi je neko trnje jutra, ja sam mislio da mi pauci neki hodaju. Ali ima trnja opet. Kako kamenčiku si digo, je. Malo je usko. Jel to nama stazu za lanšama desno smještaju? Top, je. Jel ovo može biti bolje? Bam! A zapravo smo mi došli tu raditi. A, jel se radi puno? Niko ne gnjavi, nema juniora, ne ispituju te, ne jede se u shopping, ne jede se sladoledi, napolitanke, čuda, nek lijepo sjediš radi zato jer ćeš poslije ići na plažu. Istina. A jebi ga. Dok je vani ovakva sunjara, pa ko bi išao van? Samo se zrikam si čudo. Toliko im je vruće da su ludi, od te ludosti se tresu i zuje. Da, spomenik, evo. Palim borcima. Alina, Badir.
Sandra, šta je ovo? To vam je samostan Antuna Opata. Evo, može se ući tu, Izgleda mi kod crkva na kvartu. Nije sad neki spektakl. Ako ćemo biti iskreni. Pa okej su. Pazi kakav pogled. Ono, Velebit iza. Dosta tehničko pedaliranje po ravnom, ali dobra je plaža, pa ajde. Teško je reći kojim putem. A ne vjerujem da sam sad ovo prošao. Jako lijepi putić do nudističke plaže koju sam snimao, ali neću objaviti. S obzirom da je većina babaca nekih, malo je degutantno objaviti tu snimku. Predivno, predivno. Ovo su neke masaže se tu vjerojatno događaju. Evo nas u šumi Dundo. Tak, znači ovo nam je Premužićeva staza. Da. Do Kalica. Nemoj toliko pedlat! I bajto sam gumu. Nisam pao? Ovo je ko napravljeno za bajtanje, Stari moj, mega gat. Kakva plaža, teška, brutala. Je, svjetionik je, da. I plaža i svjetionik. Opa. Evo nekakva znamenitost. Tu su ugradili vapno. Vapnenac je tu u pitanju. Ajde da vidimo kako izgleda. Pa iskreno i nije baš neki spektakl. Uglavnom se radi o velikoj rupi. Tu u ovoj plaži. Tu iza ovo.
A meni se čini da su to sve neki kamen krš i nema ni masline. Vozimo se okolo i pronalazimo ovih milion dragulja, lijepih trailova i vozimo ih. Neki su kao što je ovaj malo ovak tehnički i nisu baš tak brzi, a neki su full speed flow. Tako da stvarno ima svega. I jako zanimljiv otok za bajkanje. Bome, ovo je već ekstra tehnički. Ali jako dobro je. Češ znati to? Ovo je klupica za ove naše prijatelje koji konzumiraju marihuanu. Tu bi se oni jako dobro podružili. A poslije je odmah i crkva iza, pa ako im se i šta ukaže, onda je još dodatna zabava. Ovo je bio dobar trelić. Je? Top, ja sam tako upis gum negdje. Da ne bi ljudi mislili da je sve savršeno uvijek, evo ima tu neki crvići se moraju stavljati, a? A dosta ti je to, pa nemoj baš previše. Vjerojatno se može proći. Jebenica je ovo. Full speed po džungli. Prekrcata za moj ukus. Da. Lijepi pogled na Velebit. Na nekim dunama se tu vozimo. Jako zanimljivo. To je Premužić napravio stazu da vidi svoju drugu stazu na Velebitu otud. Ali pogled je vrhunski od ozgora ovdje. Ajmo, ajmo! A kakva bi to tura bila kad se ne bi nosio bajk ni u jednom trenutku. Pa eto da ispunimo i to očekivanje. Ima od ovdje od vrha kamenjak. Ima početak Premužićeve staze koji nije baš pitom i definitivno treba nositi bajk. Evo da vidite kako to izgleda. Dakle, definitivno nije vožljivo, ali je jako lijep pogled jer ima cijelo vrijeme Velebit ovdje. Tamo gore je vrh kamenjak, ne izgleda uopće toliko daleko, ali staza
kojom se dođe ovdje, odnosno Premužićeva staza. Ona ide po ovom tu kamenju, kao uz ovu kamenu zidinu. I ovaj put je zapravo onak uglavnom nošenje, nešto malo guranje i nešto par metara vožnje. Ono što se dolje nastavlja mi se ne čini ni malo bolje nego do sad. Tako da pretpostavljam da će ovaj cijeli put biti poprilično nošenje, a onda u jednom trenutku će biti ona staza gdje smo već bili, odnosno spust tamo skroz dolje do Lopra. Taj spust čekam, a do tad eto, upri magarče, barem imaš lakog jetija pa nije teško nositi 10 kg na leđima. Ovo ko da će upast u more, a zapravo ide tu pored parcele staza. Wow, ovo jako lijepo izgleda. Evo, nosim tu po ono maltene rubu litice. Zanimljivo. Ali staza ide tak i dosta sam sad daleko došao. Pa ću sad oprezno i taj dio odnosit bajk. Iako mi iskreno nije svejedno, gledao na kakvim sam tu rubovima bolesno. Kud se tu ide jebote. I di je tu staza nestala. Ovo je bome avantura. Po kakvim tu rubovima idem. Gledao, sve mi kapa iz glave. Stvarno je vruće i nije laka ova staza. Nosim već jedno sat vremena, tako da evo, ne bi baš preporučio, osim ako je neko jako raspoložen za taj bike and hike, ali eto kako to izgleda. I tako u beskonačnost. Premužić do ovog normalnog dijela je ekstra težak i ne bi ga preporučio nikome. Tako da evo, skratit ću ipak ovu vožnju i ne idem do Lopra, jer sam se toliko namučio i jedno 2 sata hodao i planinario po raznim liticama da bi došao eto do drugog dijela Premužićeve staze. Tako da eto, ne preporučam nikome osim ako netko ne ode planinarit. Tako da, evo ga, to je zaključak da ipak s Kamenjaka ne idete na Premužića. Evo nas na pješčanoj plaži. Plaži koja se zove Veli Mel. Tu smo došli samo vidjeti kako ovo izgleda nakon jednog super spusta. Ali nećemo se više vratiti jer i nije neka plaža. Ko bi na pješčanoj plaži se kupao, to vam i nije neki gušt. I ništa, idemo nazad, a? Stvarno je vruće na transferima jer je stvarno dugačak makadam, evo pogledaj. Eto, takva je situacija, znoj mi curi sa čela. Ajde.
Ok. Hop, sorry. Opa! Ah. Nice. Opet neka dobra kupaona. Ovaj put čak imam i na kat. Idemo kaj se gore događa. Gore se ne događa puno. Zapravo je dosta čudno. Ali to je još jedan bračni krevet iz... Oh, 114 iz Hrvaške za Night Riders Croatia, Filip Radulović. Tebi isto. Si već bio na kopama ove godine? Nikad! Nikad? Nikad! Jao! Ni na partizanki! Ni na partizanki. Vremo, Filip in Matej Štilko, 112 veterani Tolmina. 2, 1, ok. Wow. Greš. Torej, gledate od spodaj na vzgor na progo, po desni progi pri... Med tretjo pa četvrto. Je. Op, čekaj. I ovak primim rukavicu i skinem ju, jebote i vidim nema prsta, ne? I ovak, i točno ti, ono, kak ti srce, ovo tako, tebi treba par sekundi da uopće skužiš koji kurac, ovak gledaš,
ne možeš vjerovat, ne? I onda kad skužiš da ti fali, i onda sam rukavicu hitila, palac mi je vrhnji ostalo u rukavici. I pes je doletel, čopili i odnesel to, ne? Kad je počelo cukat, Isusa ti jebem, pa nisam 3 noći nisam spao od muke. Baš je bolelo. Sve to zaraste, sve to super, divno, bajno. I nakon 4-5 mjeseci, Bog te evo mene počne bolet taj prst. Bolet. Koji kurac. I ovak sad tu na sredini, neke belo. Nisu mi ščupali korijen nokta. I nokat je nakon pol godine počeo terat i probijal mi kroz kožu. Glav naš, onda na kraju to već bilo par milimetri vani, ko onaj... Mali skalpel. Za otvarat pakete. Ko Wolverine jebote. Onda sam još... Čovjek će ovo od ove prašine izgleda kao sumrak tu. To. Da će to malo već biti. Tu ćeš osjetiti da proklizavaš. To je bio... Tu je ušao i samo ovako potegao i tu je probio i samo cak. Luda. Tenzija kože je veća od tenzije seksualne između nas dva. Polako. Jesam rekao? Dobro mi je. Mislim da sam... Ovo tu. Na korijenu si takav drift napravio. Ovo je tu i samo sam nastavio. Wow! Nema šanse, frende! Nema šanse! I ovo je, nemam vjere u njih nimalo. Dobro. Jesus. Koji show programi. Uj jeben. Jel to obad? Strašno. Ma nije. Obad. Samo neki malo manji. Doj se makni od mene. Jesi? Šta si se objesio sam jadan? Nije bilo tako strašno. Pa je Silvek vas je stigao. Gle ga jadan. A trebalo bi da nekako uzete. Pa da. Nemoj ga primat. Nemoj ga primat, oni su ti... Desnoću isto prenosi. A jadan je, da, odi. A je, malo je zgažen. Odi. Gle, reži. Odi, dođi, popni. Odi, mi čak znam gdje je odi. Joj, kod nam se zapletio. Ovo je savršen enduro.